Uba Olan Singh Sun UMLA ke Mawson Ram constituency haka RPR tarik unai wing arahja arpusa ula pentip baula pa tokit ya ke jingkeno pendon kambaklai ke pisa ke basikulur arpusan lak ke bedailing ba ke Special Rural Work Program SWRP arahja arpulai second installment bala aibor ya ke All Mawson Ram Development Council da UMLA berim ke Mawson Ram uba HM Sangpliang bansai ya ketika pisa na ke office UBDO ke Mawson Ram CNRD block kumban sukadau ya ketegi jing keno pendon kambaklai ya kapisa lasai madan daki samlarang ba kathan Mawson Ram haka khat pratare unai wing araja arpusau ya ka ba uba HM Sangpliang tangkat tu kat ni kenta ulawan pensai lengba kilat pathai kubor habakran sikilat pathai kubor uba Olan Singh Sun ulaong baka office memorandum nakatanat community and rural development haka khat sautare unai lar araja arpulai ka kedausai baki nu ki MLA bala syarem kim la bantuk lar syu ya kapisa bam pendon kam ban ma uru kumu MLA badang syu sya jit ru la satya Halo ke jingkam uba Himalaya, baka office memorandum ke bapenmi haka henriu tarik unai lur arja arpusau, ke penyap ya ketai ke office memorandum, ke bala penmi haka khat sau tarik unai lar arja arpulai. Uba Olan Singh Sun ulaong, baka tai ke office memorandum, ke day ke bapli lenti baki MLA berjob thamai, kin yok pentelun ya kepisa basa. Bat halor kani, kalau wan ke siti nakatanat haka nyau tarik unai wing arja arpusau. Uba Olan Singh Sun ulaong, bau dawa ban penpai ya ketika pisa, nemar la aibor ban sayaka, dak balik persya ya ki office memorandum. Ulaong, baka long kebalingo, baswa ban mi ke office memorandum haka henriu tarik unai lur arja arpusau, uba HM Sangpliang hadin sis nam tam, bau la syarem ula aibor ban sayaka pisa, kata haka san tarik unai tung arja arpusau. Ulaong baap ya katanat bakan penlong ke jing tokit halor kene bat lada katanat ke aibor yu ban pentelun ya kapisa makanaru kapisa Mawson Ram block Kamdon Shu pi halor katu ke ngala yu i ngala shu sngap mata asing lesni mang yu i ke jing batai RTI ki balalap ya ke jing penon kam baklai ya ke SRWP na UMLA barim arhajar arfulai te ngala yu i ke jing kren jong wei na ki ramba bola rem no election HM Sangpliang ngah haji siang ngam dak watan bangan ya keren bergi press di sisi mengelak untuk ekiu ngahapan percaya nomor ba nakaliang jongar wal aji talk department dengan percaya kolong ni pi kedon ke skim SRWP arhajar arfly kaba kadi ke skim kaba rim jong emele berim bola syarem no kani kepisah kedon siklur arsan lak badja kani kepisah gadkum ke office memorandum ke bami ka sautrik buna egos arhajar arfly mauru mla asyub bunakam ngarung mla asyub bunakam but la kedusya yang tu balada vila ayo order ru kamut pinum la asyub ban lada kakam kempatri lengka pinha refund itu bisa bro ke fresh order lin naik re tang lada vila ayo siteng ke order ladro siteng mentangal ayo order fisila kasak sesan pehojar ya tungisya ya refresh order ni bisa asyub mentas bi aisan pojar ladar bro arsan aja dekat poy hadin bulan rem election arsan aja pinjau ya refresh order ke bisa kata ke office memorandum dekat memorandum kalau keren saya ba laong saya tu ba sisin buat ladar kakam kalau pilai order ladar kakam kembar sedang kalangka rupen perpainot bisa kata ke office memorandum arja arfulai jong kasat rik agos tiangi ki ba job bro umailan la kedua saya kemeba however if the scheme is approved by the state government in respect of the defeated MLA. This cannot be recasted under any circumstances. Ngarung ngam mereka. Di Henry ke balongo kalomba she's nam sobna hedin barem. Dangla ban aibor video ban penlaitno itu bisa. Ke basiklur option lak. Nolor kataro kidi fresh book order. Si hajar tali kidi fresh book order. Ki bas po hajar kawai. Ke bamur siklur. But arspa atali ki bakhat ar hajar sans pa kawai kabamut arsan lak kamut siklur arsan lak I fresh work order hasan trik jong Julai ar hajar so but hagaju osngi play lut video itu sa kani ka puni gijing itu piti hoi ka office memorandum kami biang haus September henry trek September ar hajar so kamut do mentau Oktober November ar naim kami ke office memorandum kami office memorandum ban kastelno ay katu office memorandum ko bamuswa kabayangarom siya ayutinom siya
Namar lada kami ke office member nong bertemai ngarong ngemelak syu benar kami tu. Namar balong under any circumstances this scheme cannot be recast now to MLA berem. Di hablami kini ke office member nong bertemai kamu lasya yang apa recast. Tenamar pelasya recast kelawan ke order mata. Be neutral member. Laong yang aku ni Olan Sing Swing 25 Muslim Constitution. Recast of SRWP scheme of MLAs who cease to be MLA. Santri nomor ajar usah. Kamu lasya yang aban penun kamu nak mengai itu bisa. Ngan penun kamu noh balad drol bisa. Kata mayui ke jumpa saya jumpa ini perlu honorable jongi ba dorang ba jongi ba umbal rem no ba siapa yang umbal kani ka office memorandum kalau peniap itu beri. Ka peniap no ya kau ikut mentah. Ka peniap ba mangiring lah penun kamu. Telah dah kami kan yang memorandum matmai ngiru ni lah penun kamu. Te kami no kan office memorandum arpo hendak terus setempat baong lah peniap no tu memorandum kena mangilak ban rikas mangi ke. Te ndala peniap saya lah tinggi ban rikas ke. Tu baru ke wi MLA keleyo ban rikas. Nah gitu ke belarem ke MLA. Ki MLA berang job temai keleyo ban simno itu pisan lagi MLA barin kila penun kamu ta. Te nak sti ngale no ngayo tang sti tengah lah thok siga department ban subha ban refund no itu bisa kena mengalak ban rikas dengan penun kamu. Hane gi ngayo iba hane gi percaya omba namar bala peniap no itu office memorandum kami usah tempat bali hujulai la dro bisa bro arna show bermi kata office memorandum bali la dro pada omba kala peniap lada kala peniap ke peniap ya ono ke peniap ya no ke peniap hiau to bala rembom disu la ebor yang ni batmai ban rikas skit namar ba kedi fresh bo order la on pa ba nalar kata ni fresh bo order shisnem sob na hedin barem dang ai boru mele ban ya droi bisa ngai sibnol la dang gadai officer ngala syuk tai chi wat dang shisngi bolong sia ngamla ban ai bor syu ino kata di rule wala dia bisa ngala do overdrone ngala jia rekhat banga ngaba overdrone ni goi ke scheme chi hajar tang hapan paino tamang beta overdrone tekanne le ka misutilize chonofan kadi ga jing penun kam bakala bisa koi ba ngala de ai jing tho se ga government se ga department bagi di ban investigate ban likely jika office video ban lab gi jinsha bagi di ban pen bisa ban pensidong yo bisa kitu bo inbo waktu kata nomor fi ngalah keren ni leader ngalah kani kamdi gi jing kata jungai ka no party kamdi bunga kata ga government kani di kam jung about office video wat setu bakala ba yo fikli ong ka ga government ka gi jing di party no ngamdon jing di ber ka party kani ga kam junga kum legislator bar kitli ela ka konstitusi ngamdon jinga di biya ka parti la jong ngleme tu umdon berti biro nabi this is my kane ga di tengah ka kam jonga ka jinga di office video berkitu ba inbox tu telah dadon kam masa keren juga komen dan mereka ni wat kena yang apa gadon ka komen ladon gadon ber keren ni ka parti jong BBM ngamdon wadi ka parti la jong ngamdon biro namar nganga kwa banong hangne ba habang ngalong no yalam ngakren ni gajing sisya ngampa ban yalam bakala ban perstu bakala ye bro piru nakale nyo pila fikula ban lab gajing sisya klino video klino director si adis hatu galong tem ko mga kren mga klino itu MLA kibayayo ekanesa klino gino no MLA haong syan yo MLA bola rem bandang penukam syu bisa haklilam sumafi ka ain kam syasyu ka office memorandum kam syasyu yo MLA ubala rem man penukam bisa light setang ngobong fi badon gitu basateng ba fil ai order basa tang steng ba peteng na to order bumla ai sen foja dam to pesan la itu thumai mla tegani bal shisnem steng hadin dang ai fresh order very serious ngakwa banong ba ngaju hikaya nomor balong lidar hapo hapo balong no elam public figure ko gosri ni stay kuma gosu ngahap sedang hinal jo I have to be the agent of change ngahap balong ubri ba perkhat ban mara agent kala I'm the warrior for corruption ngam setenat ika corruption nakata-kata keli nagi beri jong akum nong implement yang SRWP jong ya skim yang lele jong halal jong kursi keli no kum nong pentri kamu nak kena kompenya kena menjawab yang tak bisa si igoi pun arsan tu kene ngala tho si government kolong sai ke jing tho juga ngalong suba kondok inquiry ya ka office jong video but balada film bakalalong kumba lada film kumba ong manga subha ban perpain officer
tengah kerpat efi keli na office video u video ron ya thoti ga ei bakren ma keli na disi late la shai disi office keli disi kalau na yung kumakren ma kamu merdong kak batai shai na yung batai ma keli nu minister he'll tell you everything. I'm not speaking a lie, I speak the plain truth. Kani kakta ega privilege ma balada ngasusha ro I'm not fit to be a leader. Nga banyeng pemanilai pasya ekonomi gajing sini. Ba ngan seperkat ngan pai ka ega department kale tikbun gilat kelti ngan seperkat. Kani ke SRWP scheme. Kita special rural work program jong ununo mele. Kabungiyo ar klur san polak snem. Okay. Tegana ki jinja kalong ba endalaram syuaban yele election la play siklur arsan la. Tegabasa siklur arsan la nanti bakano klemyo akan rekam klemyo aktif syu. Mo play hadin ndriun jumna dalau rem election na play ini scheme. Tegini scheme kilong kasyong ho melebol patria. Ki construction ngila banai, community hall ngila banai, ki school ngila. Kino ko ki civil works ngila banai. Plus ki individual ngila banai. Tambu individual mending men pelat ikan nyuk sana ya. Laban ay khasan arpo sipo lai po so po. Kita di scheme jangka special rural work program. Tapi yang kena bisa lah withdraw deh. Kita hilang wajib tip nem atau kita nem di bala penteri pak rekam lagi bisa hilang nem. Ya gitu. Kaditi juga ngam concern tan gile kumno ke kam no beneficiaries ngam concern mata balai bo withdraw bisa claim no rim withdraw bisa. But balai video supply jika bisa claim gonorin claim dapat ya ke bom ke jimplai bom syonghok ke bahadin sistem saubunai berkat Julai santri ke sepilol sistem saubunai tu dan pelai bisa bodoh melero dan don bor kumno mon authorize video nomor basisin molare monafi kam don hokshu bapun tang penon kami bisa kudaksa ka syonghok melai bajok penon kami ka la panji pun chai nem lo video pat balai pelai kita bisa personally ngalah khot yo tulo priang bala bakla tengah bamela bakla bali memang refund no yo pi ni video di officer agriculture basu in charge shwag MP election ki transfer no ibarim namar no tu video barim no member ban sis bomblong shu emele ulo ong yo ban play ya kan bisa berdasa no video am kam doi ka rule kam sha shu bapin kam afi duong la fi kwa bangan play kan bisa ngan panjibin ada si lan ni director terhadap sejak muncul. Dan lawan video utama hadin election MP, tulas kai gajing istu jumur joki ngamtip bagi draw ini bisa play. Te nakata dong ala thok siga department ban wat bini ai kan kam ban simok sim ban pan oro ini bisa. Kenam mengalak ban penteri kam nak minta jim to ba. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya